untu bore athithirio kuura gichungu kiuga you've given a good account of yourself. Yes. As a politician, ndaikere ejire nuntu ejire ari muntu mucerere muno campaign-ini. Kiama kia UDA gieterete kireitwo eta Kenya Kwanza bamusupport governor nwele nturi arunga maseneta beta bari kariube Kenya Kwanza gutuika atia gutuika barenda governor wao Meru County ethirwari kireitwo na ambassador Kenya Kwanza noe seneta wao ethirwari linturi UDA inyo Kenya Kwanza. Lakini ukinya kireitwo noe abachethera karato kauga kubera mbetere ni nombejite ndaike mwiso beja kuona mukuru ateja nande arani ntuli ejire kwirangwa kabisa ugo nande ikira t-shirt uchethe na mbeu ejire achereri muno kiraitwa ambite okarame yake uitano akiromba ira kuringirwa kura cia gavana Kaire na kawira Mwangaza ambite uringa campaign igitarira jamu ko kwithirwa lintuli no nende kura ngiri 183 na kawira na 210 na ale ukuona ejire nukuona na gichungura tukuga he gave a good account of himself ata chindiro bwandoni nuntu ndendo kwira lenturi nywe kaja kuthira geterende bene ona ukura ngiri 10 nyaruto ate munengera giti kiu arithiro akeo no tebire ya kura ngiri 183 na geretie lakini tilenturi ake watumire no mwankota gere nyo factors iri ko cia mutethirie bwa mbere makure antu bauga abo nuntu ibaruto damu muntu wonde o UDA kira UDA musibi ko kinyama antu ja musibi jejire o mutethia nuntu no kiama kia UDA na William Ruto no the most popular presidential candidate bunge na bubu ejire onto bakuga mwigembe no rite gikundi ukwe mwigembe waringa kura cia kuria gikundi ate kuria no akuringira ko na tumenye kura iu inge twitite gutethirwa kwina wave UDA na President William Ruto atethirwa na fanatical following umba kuga agatethia muntu na inyore atethiri antu bamubarungania UDA ko tha ici muntu kama kairwa kigerio na anza citieku ujuga uni ndio UDA amero tende nsema kwa musiasa ora munoma na I can tell you kuringana na ore siasa cia Kenya cia Meru County cietete inyethirwa tutubangite kwaria bu ukethirwa kwinere itagwa na gichunku bloodbath Meru ndisamuranwa siasene na kuringana na maoni jako ora nkuona ora nkuroria nkona na nje tuteke ciaro kiroria gukethirwa kwina line up ithatu gukethirwa kwina line up ya Kawira Mwangaza na Kawira Mwangaza ule onete bwa kwithirwa ari independent atena kiama ntikuona agichoka Kaire atena kiama akeja nakio lakini kiama kire antikuona gikethirwa kire UDA moni jakwa mathuganio jakwa nombethire I am wrong and ugo kuthugania tiu you are right lakini ugugani right yo yandikirite dari ugo kututhikirite maya muntu no atagere akona au tukuga teu no ithiro no kuthugania we right nani unkuthugania I am wrong lakini ninkuga to kuga teu ninkuga dai to kuga nyona kanya ka watiuga Kawira atija kiama kia UDA akeja kiama kingi indikithirwe kiri Kenya Kwanza na gi support William Ruto ari presidential candidate kuchokene okwije Peter Munya Peter Munya no arungame kiama kiawe gia PNU na kiri Azimio na gi support a presidential candidate wa Azimio uri okethirwa akiromba kura cia Azimio na guchokeneo UDA ikareta candidate o governor wa kiama kiayo na inywe na bena line up yo tu twataro twitara governor na itebi bingi kuma senator women MP na MCA bonde na nsamurano erega samurano Meru County group ucho ithatu chonde kethura chiena nyegi siasa no teti mwe kethurwa kidogo cie samurana
cicamurane na nditegera nkona MP baba karirite ite bara bageta kila ina pa UDA na bakethro nya bena uge no kethro ari candidate wa UDA wagitekea governor no kuona na bara bakethro ko William Ruto akaibanga na iketo mgukure nyo siasa ikethro imumirite nkurukie kura ndhiru nonto MP babo on the sitting bakaibanga na UDA no Ruto to UDA ku ikeja kwithirwa Ruto tike akethirwa athithitie gya kugwiria antu na MP bao tike bakethirwa bathithitie gya kugwiria antu iboko biria bacuniru au na UDA ao batitikia lakini na Ruto akethirwa athithitie na MP utike othithitie wacunu iboko Ruto atiwe Ruto akethirwa utike athithitie na MP na thithitie Ruto wacunu kiboko na gotiwe candidate Kawira no ethirwe na line up we na MP na MCA na ambi na most of bara bakethirwa bari ki line up Kawira bakethirwa bari aspirants akethirwa na sitting MCA bakaimono na nya MP nte kuona jeka akethirwa na nyomo sitting bakethirwa bari aspirants ku MP baba keja kwa unpopular Kawira na chance nene muno ya kiama kiawe na line up we guita MP baba inge Meru County lakini bakaja kwithirwa very popular MP baba bakethirwa be bakai the same case na MCA ibon kumenya batita ke UDA bonde bakaibanga kuringana na uri sitting MCA watagairo koria i network iriku ikugwata bwega iriendi ne munya ne Kawira kana ne UDA waigwa ne ire ukaigwa ire strong ugeta no tigo gategera ukona network inera ina muntu oguchetha na mbeu MCA kwenda gwitoche guchetha na ntimbo muita hanka antu enge nwe candidate UDA nwe tutikumenya no nuntu UDA lakini ande tutaramunya na toita Kawira candidate UDA no ethirwa ari mithika lenturi kaire candidate UDA no ethirwa nyari mutumanto ithinkia na no ethirwa ari kathuri murungi ni unande kumba gukaratea kuringana na maoni jakwa uria nkuona antu bau betande bene gicamuranwa na nthigithano ere kauma au uria uga survive one giti Meru County kuma 2027 to 2032 ikethirwa ino tongeria bukethirwa thayu nande butina ndo aitu ina cho thai bakethirwa nthigithano ere bara baga survive au nundu gwa samurano bwega ma bakethirwa bakuona utimana jando akairi je samurani miaka izitano no keja kwithirwa uri mutongeria wina potential Meru kirira kirampo mbokwira nyonkuru etere gisamurano 2027 ruru kaimboka wona 2027 ethira lakini ukeja kwithirwa uri mutongeria wina potential jori MP no kuona no ubwe governor 2027 tere gitara kwija John Paul amberia irethro John Paul irethro Dr. Mutunga irethro Dan Kiri irethro iba inyaira imu irethro iba taitumu kana muntu ro kuona na potential nuntu no kuona muntu na potential nkububa ni ere ite 2027 kabo mevera ukanywa nkuru wanywa nkuru getera igihasamuranwa ire kaumira 2027 ya mono na gitene kia governor bukamenya ora bukotha kandi ubwitite gwita mwanka 2032 na ku 2032 iro nande gukeje gitare antwiko ya gisiasa ririega county ya Meru ko ukeja gukuamira 2027 nkububanie wina potential kethiro urare MP urombe MP kethiro urare MCA no urombe MCA kana ugachwa kengi bunka akiukie baira kira kia governor no withiro wina chance nene indi mbije kuri antu bakaumira ucunwe uria gatobwo umire gitara nkububanie kira ito na munya akinyangirwa haria na bwao bwathirira ariku kinya professor nya professor na thirire o professor Njoka ali professor wa without wa murire agona etawate MP Dr. Kilemi Mwiria nande ukaja umire nkububanio ne ya nyamu inene indito ukinyangirwo wonjere ho gisiasa onto tekare ukira kairi ukuona nyamu ira chiitite otonya au ni nene na kwina nkububanie nene
ugo na ugo ginya gote ko ri kidogo lakini utiona inye nyomu uci utonya au nyonkuru isamurane nuntukirire gasamurane ithatu ni mwe kaumere moyo na umere moyo ethero imunyo kaumore moyo gipindi kia mwisho kawira umare moyo gipindi kia mwisho tigana ndi gwatuika either linturi kana mutuma kana kathuri no gatonya no kethro agutonya ria mbere lakini inyo nkuona kuringana na ore nkuona kaingi urio kauma ari moyo au agethro atigerie gipindi kimwe kaingi wategero siasa cha Meru ri ikari iro rikethro riri ara muthia iro rikethro riri ara muthia kou ukejotegera na ndi wina kanya ga kwije gitare antwe kore ngwa bubwe ga 20 tu na baingi nonto na boja ba John Paul bara bena potential antu ba bethi kinya mutungate ka kuri kinya babangete ka bakuri mono but time is on their side age is on their side kwanza ninte antivise muntu ja John Paul aga manya gitike akavana ikyo kenene guru inyoga itango gebwa gate gavana ya dire no kora ndi njuki no kona aitete ngogebwa ga gavana antu ba we mwenda lakini utote kurigara na ndi no ndumi yake 10 wega itete kuthira ri njuki ageta u no kuona na beria beria tiembete siedi mali kuna mali nenda ageta u gwitikira kingi bu muthuganiria ge county ge kunyia bo muthuganiria kingi kia nara national president deputy ukona nyewe ge kunenea ge kunenea na twanya tu tutingi na ndi wategera lakini ntoibio kumenya ugiro tiko kithimia yao ari wakira kaya wana karibe ari nyo na berire abera rira bari chuka rira bari marombe na chuka na berire abera uni gitigia kia nare guru utikio nkwenda unde enda gwitera antu baba garakani thingo kime yake uita itano ko babu bwe thirikari nene tafadhali support ni twitere antu ba ingo uni utegete nkoja obuchumburira nawe guru ari nande na berire urira bari marombe na chuka nande ni muntu abwirite otaretha buriku tutugo kali twarie manto ja kura ja siasa cha Meru ibuba to chokia no atuge atiri